Askiki pantaknitaki kun jamas kaptasa hi churutaka fútbol toqueta kamyate oinaka utji. Masurok Primera División de Bolivia, Liga Tiguyan Tawin Pana Tawin Akaut Hawaii. Bacadillas Tamach Magolaru Royal Parita Mampurap Hawaii. Narir Golach Bacadillas Tamantaki Purinha. Franz Parada Hupau Kim Satunka Katar Sapagol Chantanha. Compitus Royal Parita Matkar Pescatunka Pakalpun Kataroch. Federico Saleche Hupau Sapagol Chantarakinha. Ukharoch Wilsterman Tamach Magol Cheru Real Santa Cruz Tamarati Hawaii. Miguel Bianconi Hupau Patunka Katar Sapagol Chantawai. Hichuru de que Hakayan Tawin Kim Sanatawin Akaut, Hi Libertad Gran Mamore Tamar 10 Songer Tamampiu, Gran Mamore Natan Uyun Kim Sahaipura Nataskani, Ukaroj Independiente Petrolero Tamar Bolívar Tamampiu, Olímpico Patria Natan Uyun Pesca Haipuchica Tanira Nataskani, Ukat Aurora Tamar Oriente Petrolero Tamampiu, Felix Capriles Natan Uyun Pakal Arum Chicatanira Nataskarakini. Masurok Europa token walha sumintet tamanakawnat oyabje. Nias La Liga yantawin Real Madrid tamak magol churu Getafe tamarati pawai. Marco Asensio hupau sapagol yantawai. Premier League yantawin Aston Villa tamak pagol mayro Tottenham tamarati pawai. Aston Villa tamak kes Jacob Ramsey ukat Douglas Luiz penakau kolanak yantawai yabje. Tottenham tamak kes Harry Kane hupau sapagol penalatu yantawai. Chelsea tamak pagolaru Nottingham Forest tamam purat awai. Chelsea tamak kek Raheem Sterling hupau paipach gol chantawai. Nottingham Forest tamak kek Tayo Awani hupau paipach gol chantawai raki. Manchester United tamak pagol churu Wolves tamarati pawai. Anthony Martial ukat Alejandro Garnacho hupanaka golanaku chantawai apje. Serie A yantawin Spezia tamak pagol churu Milan tamarati pawai. Przemysław Wisniewski ukat Salvatore Esposito hupanaka golanaku chantawai apje. Inter na Milan tamak pusikol payro Sassuolo tamarati pawai. Inter na Milan tamak kek Romelu Lukaku hupah pagol chantawai. Lautaro Martinez hupah magol chantawai. Ukat Juan Tresoldi hupah arkupet peru magol chantawai reki. Sassuolo tamak kek Mateus Enrique ukat Davide Fratesi hupanaka golanak chantawai apje. Bundesliga yantawin Bayern Munich tamak sohta gol churu Schalke 04 tamarati pawai. Serge Gnabry hupah pagol chantawai. Thomas Müller, Joshua Kimmich, Matthew Stell, ukat Nusair Mazraoui hupanakah sapamain magol chantawi apje. Ukat Borussia Dortmund tamak pesca gol payarua Borussia Mönchengladbach tamarati pawai. Borussia Dortmund tamak Sebastian Haller hupah pagol chantawai. Daniel Malen, Jude Bellingham ukat Giovanni Reina hupanakah magol sapamain chantawi apje. Borussia Mönchengladbach tamak Remy Bensebaini ukat Lars Stindl hupanakah golanak chantawi apje. Ligue 1 yantawin PSG tamak pesca gol churu Ajax tamarati pawai. Kylian Mbappé hupah pagol chantawai. Fabian Ruiz hupam Achraf Hakimi hupampeh magol sapamainu chantawi apje. Ukat Mohamed Youssouf hupah arkupet peru magol chantawi raki. Hichurok Europa tokan sumointat tamanakah anatap harakiniwa. Nias La Liga yantawin tungkal wat tungkapskan katarok Elche tamak Atletico de Madrid tamampiu. Manuel Martinez Valero natan uyuna nataskani. Ukat Kim Sakai Porok Espanyol tamak Barcelona tamampiu. Cornellà El Prat natan uyuna nataskani. Premier League yantawin Yatung kalorok Everton tamak Manchester City tamampiu. Goodison Park natan uyuna nataskani. Tung kamayan alwachika tanirok Arsenal tamak Brighton tamampiu. Emirates natan uyuna nataskani. Serie A yantawin Yatung kalorok Monza tamak Napoli tamampiu. U-Power natan uyuna nataskani. Pahaiput pusitun kapiskan katarok Juventus tamak Cremonese tamampiu. Alianza natan uyuna nataskani. Ligue 1 yantawin Pahaiput pusitun kapiskan katarok Olympic Marseille tamak Angers tamampiu. Orange Velodrome natan uyuna nataskani. Ukakiu hilat kulyakanaka yakhorkama mahacharuntawi taknitaki.